Indlovenduna imema wonke amandebele na wonke umuntu owakhe nesitshaba samandebele, amakhosi amakhosana na wonke umuntu ngaphandle nangaphakathi kwaKwaNdebele bonyana bakhambele umnyanya komjekejeke ozabe ubanjwe mhlana ilanga lilinye kuye amalanga amabili kuMarch kuyo lonyaka lo esikuwe kwenyama. Ekseni kuzoba ne-formal program ezothoma ngesikhathi saka 10 ekseni mhlambe lapha ngesikhathi sabo 2-3 iyaphela. Emva kolokho kuba i-festival eyokusuka ngo-6 iyokuphela ngo-6 ngelanga elilandelako langosontaga. Ngokuthunywa ingwenyama yesitshaba samandebele umakhosoke ngosontaga lo esiya kuye lapha engwenyameni kuzabe kunomhlangano la sibiza khona bonke abobaba namasokana bona bakhambele umhlangano la ingwenyama yesitshaba samandebele iyokhulumisana nabo ngengoma. Isitshaba samandebele sithi ingoma iyaphuma unyaka lo kuya ngezwi lengwenyama umakhosoke ayete ngwenyama.